Okay. Enti na jese Kristosum mu kura ni nyina na wunim. On say Kristosum no yenya nkwa wieye. Enti ade bi yenya nkwa wieye no ebi wo wanim a eba. Okay. Enti bi wo wanim eba means unhunu de wo wanim na eba. Ye de wo ne wo hunu sisi e. Eni de ebeba no de wo owo awieye ne kan ho asem akra kire wo. San wo say kwa na betima kwa awieye. That's right. Enti na papa yankomo na ye bedi no on. Ya two things say realities in Christianity. Realities in Christianity. Ya wo eniema ni bi wo ho no mo say woni me ba ya adwen say ya wo niema bi wo ho no mo a Christianity a reality but e bia doctrines enti yakata so. No cre. Ya wo realities e wom. Na e bia esum bi ni won doctrine say de wo kan won hihye yenti. O kata no kure na de be eso. Enti wo ko di sa asum ni mu a no kure bi wo wa. Esan say ye ko kan nye yen hihye ye no. Yen doctrines no. Ba na ye ko realities na ewo ho. Me da se waje atum. E ba se no ama nkomo no ayede. Nkomo na ayede awie. Bra ewo Sompa FM Facebook na ebesia yen ewo ho. Wa wohwe se de yesi ahyase na yesi memrenda ebeye da ahyase fiada anwumre. Ana kwasi ada so be da memenda anwumre. Ne jana so den enti enkomo no ebeye da na ahyase na uhu se enkomo no ebeye de. Menu do good taxi driver wa biem ku ha enti Namenim edam a obia etie bie taxi drivers ya etie nyina ye mo mu nyina ha mo mu nyina kwa aba ono so de me nkrofo anu mo no mo tenkomo a ye ba bedie na ase papa say realities wo ho de a na ne ma memfa won hyase ewo twerenim na ye nyina ye nkom na me de me nkotu na mo minim se wo kam hu wo be kotu ama bibia ayo okay ye jeru adidi na papa ye hyase de ye fa mpa ibo mo okay ni se de be ya okay ye wura Kristosum de ye ntimi hyase abla ho konkon emfa ye ni atini ani ho papa ye mompae ye de aseda ne animonyam ema wasafo awurade enne awie yi eye wo na wo so be kan bibia kire wo ma etiefo wo Sompa FM de won konkon wo ka no fayimu kama wo ma enhunu nkwaje ne nokore no wo Yesu Kristo din mu amen amen manfo asase adwani o Facebook Sompa FM na enya asam keto fantastic papa yankomo na eneye bedie no ho meme ba be center media ni nyina waware ho akofa asema ba papa meme dia ne se papa eya de pa ho eya sempa pa wo Kristosum eya sempa ye gina so kese no waboso no aware Kristosum gina so kese pa ye nkwaje ye gina so ye bibia mo honam fem honhom fem Kristosum ya aware asem ane papa ye di kan boso aware obi beka se aware kora ne de eje ni kan kom ye kasa aware ye de aware ye nhihye ya onyankopon hihye ma oba ene oberema se wo mu betena se na botaye ntie nyamede ma oberema no oba be ye ne boafo na wo beka no ho na wo de sa botaye no be de be ebebem nti oba ko hunu berema ko hunu oba na onyame hyehyɛ on se oba no nya ne ma abusua bi ne ma papa bi ene maame bi enam so na wo wo sa ba no do berema ukohunu oba na wo ye wo mfempade na wo hwe awurade asiesie ne se o meboa wo abrabo ni mu na wo bekọ ne maame ne papa se de nhye ye tie no na wakwa akosere na aware na nitiri ade a eye enani eja beje oni utu awi a ye de na hye wonsa na wa beye wo yire na wa beka wo wa abrabo ene ye frɛ no aware tiawa papa unche mu na ba na mani aso enti mamimisa sesei ena wo kira wade mu dia enye na asore da mu dia abeye compulsory enei eka bi mu ho no because ye wo church bi wo ho a ukoware wo fie na wamfa awade no ya meye bi wo aso da mu a ya nyimuntum
You meka say minister question with your baby. Wie. Meka say said you work one of the rarity na ye kan ba kunyi. On say enhyehyɛ ya onyame hyehyɛ de to said you need obarima na obantem. Okay. Nti aware mu no enna ne agya. Ene de oba ba ma aware. Enna ene agya ene de oba ba ema aware. Enye asofo. Okay. Osofo wo say enna ne agya de oba ba aware wie no o de awurade nhira ebre awarefo no akire wo mu onyame adwene ene onyame akwan. Nti aware no nye asori dem say ye kwa asori dem ma ye ware. Enna ne agya makwan aginhyehyɛ ya ye gitum wi a ndi na asori dem ho no ye nkɔ ginhyehyɛ ye biala antum enfiri maame ne papa de ebe ɛhɔ. Okay. Na emom hyehyɛ ya asori gitum an asori kwa no ubetima hyira aware re so a sɛ de mo ka no gise agya na wode aware ne ma wo no ɛde aware na ba be hyɛ won nsa wo sofo sa aware we me de abra wo sɛ sire nyankopɔn hyira ye de ebe ɛto so na magye awie baba adenti na menimo asofo ni bi mu wo honom a wamfa aware na ankwa aso dem a ukwa asori all right uye bibia all right ba on free emma ebia baabia ye agya aware enane agya agya aware no emma mesira so gese ose odi aba on say one sama wo kan mamani agye vi say rarities na ye ka no ene meka say ena da bi abura kristosom mu ne tomre bi a ye gye ena da bi tum say eye nokore. Okay. Because so for kase yamfa solid aware na ma asori dem entimi meshila so a osofo why you wrong sir why you wrong adenti na won poshida so aha na wo doctrine sem na ewo asofu dwuma mu emma no kurempie no ewo no because ya asofu dwuma ni mu no wona mechire mu ye ne wo ho se ye boa wo kra ma wo kra mu Kristo aware no onyankopon de hye enane agade ebe ensa ndi na oba no owo maame ewo papa obere man wo maame ewo papa. Okay. It is one na wo to me wo aware no ho no ayesa ankrofo yimi. Okay. Na yen de ye peja aware na onyame de abehye enane agane nsa na akire awurade de awurade asomdue de ne honhom beta aware no achi. Okay. Etinye yen ena ye kwhwe se aware no ebeba so ana enye de ebe emma so tie bi obi tie yen na ne bra so se wo ware wo bompaye awurade amakwan se wo ware wo kwa abusuam oba abusua se wo gya ware be ma abusua se ye pena ware na ne sofo se o ma kwan ma ware ne nye de ebe emma so a no kure no osofo no tie nyankopon hye yeso. Bra Sompa FM Facebook and Komana fantastic. Bra Sompa FM Facebook behwe na wo de fa wo message eto ma hu se manfo bi mu asase send messages mon fan to maybe se ni nyina so amamo ewo efia ha ansa na apostle asore na mezo so meja ne kwan enti wo de a wo ye nyina ne se wo beba Facebook Sompa FM na wo de e fa message no eto obi e ma me enkomo na ye die no minim se na obi beka se wakama asem nyina ama me minim se enu tama ye mi ahoma ne ntum no adanse ne beba bebre obi akoma beto ne me pacho munya abotere na minim se obi so beka se de mo kan ne kura no e bia mote esi nchen onso so be direct na ye nyina enti ne se dwumadie no ye frɛ no na minim ye kɔ no ebi be ye wo de ebi be ye obi de ye nyina ye twitwa na abeshem na asiso na bibia atumi aye kama pa de amayen mekai mekoya wade bi mu MC ewo Sunyani domase na oba na sode a okono ya wade ni fie ani ase oba na sofo no mra mebompa ye nhira wade ne so sofo no
eka kire ye se o dware afrifie no odware frifie no wakotena asore dem se mo amfa awade na ma asore dem a papa se mo ye amekan microphone ene me kam nsam stia oh ye kan kosi se ye de awade no ye ma awarefo no sore ye ma abusua ka ho e de o motena ka mu kwa asore ho ma asofo no esira so owie na abo no miensa on say problem kesi ni sa asem ya ye ken ye ba sa asem ya ye ken sa asem ya ye ken won ye ba ayimu a nyankopun ma won obi si amamele obi amamele amamele na ye kasa no nyankopun ne som no ene na amamele no ye wo ken no eli ho okay say oba ne berema ware a chinchinchina ye fa nkohia de no eni wo sa say ya na kristo so papa ndi mo twere no enimu sa say yemfa awade emra sori fie ana yemra magye awade eni wo sa nyame anka ne sa nyame wanka ne sa say momfa aware no nkotena sori fie dem enti ano no eye nipa nhese ye moa na matena se na mo asese on say enipa nhese ye na kristo so no se wusua kristo so yesua okay se wusia na wo pese wo hunu no kure wo mu a sua firi no kure ne nchen engosua firi na ada nchen on se nyame fa Israel in ye ne man o de me kire we Israel man no omo ye oma ware no on aware no omo ware no okay maame ne papa je omo bibia no e wo hia de okay enu ye Israel for that is the method of worry okay what a major way and no nchire say e ya worry e dey ko hia dem okay e di hia dem worry na ye worry no ye Jew amamrem and Israel e hye ye by no enye te say ye omusu sa na omu no omaya omu worry no on say njabe ndi ma wo mu no what a major way and na ne eja no eji sa hye ye ni tum ewo sorry there the maker say o say mo one big church and the Solomon temple before the Solomon temple no grandma no mu di ahia mu yes o say and so Israel no everything they do is about God yo mu ye bia no omo ye menya nkopon and so they were directed by God okay what the major way it omo no and na ne agya no agina nyame mu agye enti ye nye se ya asofo na mo amfa ama ye nda bi ena ne agya no wonyame mu enti ho no na omo gye aware no okay eno na ewiase nyina no sa na aware tie eye na ne agya na ye de ben agye aware enti sofo de wo kwesira aware so esre nyame abasa na ye de ben abem ye nje oba ni trade ama wo enya na papa yadru hoi ma mimusa se eya na counseling a sofo moye no edi ntintin ma wawariem se sofo ma so ba ware aso ba na ma counseling ti aso awade no me kura mi nhira so me gitumu enye on se de ye kan no wo be ye sofo bi kra de a o so nyankopon wo de wo kra ko hye sofo nsa the moment ya wo kra na ba be di wo sofo ho no de wo se esinie de wo ye bia no e wo se o sofo no hwe se honam fam ene honhom fam no e beboa wo e be wie wuye okay what am I chire we eti wo sofo wo ho se obe guide na e fe na counseling okay aboa wo bra wo be kwa aware okay eno nti obe tufo be chire wo niema bi a meka se aware niema bi a e won a e betima to okay said ye be ya wani be ye be e be da ho e betu wa ma ho kwanjire nim they said ye can realities in Christianity and realities in marriage ndi na aware mu no okọ asori a obi a won ware enya be 10 years emfa ne nye marriage counselor obi a won ware enya 10 years emfa ne nye marriage counselor
But say you was off what be so or monware. On say, but omo marriage counselors. Omo a wo be ware wa sorry ni mu a wo be ba counselor. On say asofo no ebi mo enware and do ko nso di ma won. Ye mfa wo bi a onye matured e wa abrabom. So on what to say as a Roman we say carrot. Carrot the enware asofo enware. What the mention? Fathers enware. It your honey dey make say man sakwa ye be join you be join into council of marriage no e wo carrot mo no. You hwe se wunim de e wa abrabom eni aware mu e konkan okay. What the mention way. And son will be ya join it is a council of marriage na Gaza no obi a only maturity in marriage and our real mu no de suahunu a mesua book ne niema na hunu no emfa nimde mmereme e wa awarem de matrem experience amakomu no e wa awarem e na ma me mo nimde e na ma metime tu bi fo awarem ho but na wo komo obi council na wo say council na me de wo ko no nipa no wanware Apostle Solomon Boache Mind of Christ Pentecostal Ministry ena ye ne natenase e wo fia ha no na ye nkomo no realities in Christianity na ya shas ya for marriage ana ye de namu ena ye bobo e de fro na ye hwe marriage no se aware akra ne san e de enti na sofu bi ka so obi ameware wa so dem enti menya aware ni ntum e de enti na obi se oje aware ni ofie wa ma me ho counseling enti enya de sa awade no meba be hira so papa say na be compulsory say so far as we ye ma sorry ba de o ba be ware a e wo say automatically o ba me ho nom counseling na me do fantitiam ansa no akware say nya me na me do be fa marriage counseling mu a wa ware me ma on say e na wo ka rarities on say oba no me ka say oba no ne dia e wo so wo boa no na wote niema bi ase ba se sofo wa ma counseling me ma aware no wo sofo wa fom kwan no wayera because aware no de wo kwa aware no de wo kwa ja aware no wo sofo wo kobio papa enya fidie su a otinti na wo kan sa se wo ye ne sa wayera wo ye sofo a wo ye ne sa wa fom kwan enti na wo se sofo aware no wo nkobi wa ma counseling and one say one kwa aware na ensi aware ne kwan because one more ja aware na you ready ma me ne papa jitu are you ready et wo sofo na wo kwa aware ni mu no sa oba no wo so wa ma counseling na ebia wan hwa de kunta wo ma counseling no ebia na bibi nti na ekoso okay and oba ne so wo ma counseling ti na wo say wo kra no kura wo bo no so mpaye no hunu ade ko na wo frɛ wo pa ne ka che ne say ebia meba ade we die o si di nkomo wa aware ne de be ehun sa eno no wo kɔ na wo ka no ebia na aware bi wo wa emfrawurade okay te say de ye ka se de nyame aka bomu no emani pa bi anya de be entity enya awale ebe ne nyame ka bomu aware bi o emfrawurade aware bi o nyame ne ka bomu emfrawurade dabi ebi ne de on say ye ka sa aware emfrawurade a wo na me kire we ye say ye te hen enipa na ma aware ka bomu one make sure we nyame 2 minutes say ni pansa but right now no ade nyame bi say me wurade me kan bomu no esese ade ne gina kronkron yeso okay e wo sa ade ne hote okay ti sa ade ne ehunte a wo de konya me anim say wo ka bom a e wrong nyame nka mum e ja ware bi a anfatne ne kwan so de na mo say yakotwempena ade aka ma ye wrong nyame nka mum papa tio
asem na wo ka minim se me tiase ya me plan Rashford yes ena me ne Rashford atena ya fan say ya wo example na wo set no Rashford ye be me onya wo plenty pe okay me plan Mariam ya receptionist ena me ne Mariam atena ama ebi kura ba afiri mu aba ba me ye ne ho bibia ama han dan me ye bibia ama no wotim ana ebia afa de nyame ato mensem anase manyasika me se me kwa akoye ne ho ade na me koye ne ho ade ma ne maame ne papa ukoye ne ho ade maame ne papa na agi aye de be atum banyankopon no won kamum nyame kamum papa do musuko on say ye kase nyame aka de aboma nyame wo ye kronkron the first time onyame kan ware abomu no wona me kire we e wa brabo ni asase we so no esi wo Genesis Namenim okay wona me kire we onipa onyame ye na ye friend Adam ana oye Eve na Adam nim Eve ba wo mu hia ye no ayonkofa beto wo mu ntem because okay Genesis chapter 2 was no obere ma kai ohun oro ka se ampa we ni me dompe we ni me honam mu de be honam we ni be friend de be oba e no mbenya etumu no onyankopon na edi we ba e ba ye eti wo mu no omu fra urade to mu hia no urade na ka omu ye de be ebo okay ba we ye ka se wo wakofa wo ba wan chusu amfiri nyankopon ho ana wa wodi unyansa ne unim de ne wakono baba se watenka me ntwa wano a wo kira wade mu no yes wo kire se de me hu oba na me de ato nanim opa asem ato nanim no ono so age atum se woni me betena na yakwa hunu ena ene agya na me ne mensu mabusuafo aka no na makosere oba na free abusua ne ho no e ya wade mo ene ya aware no ona me kire we ba wo so wo ka wo di nyame gya ye de be e be wurem wo so wo busa ma ware ona me kire we e tu busa ma ware a rarity in marriage ana me kire we okay ana ye ka ware a wo pese e ko nyame mu because wo se nyame wa onyame gya ni wo awie ye no wo nipa na be share nipa nsa di nipa na ebe wo tie ni se be ye possible ade se nipa na na command ye be nyankopon okay what a major way. Until now, so when you remember them, I be car while I had a abomu and yet the woman and no papa. I come my head there, abomuna. I was a fucking conquest. Wow. It wasn't that here. Me nimu wa wutie me said the wadwenim. Yo. Me da me ho kire me ha. Papa. Me ho kire me na ma fan say dwumadi ne last time na sa na tie Namenim enti wo de atena asedin wo ba Facebook a Sompa FM wo betimi agya message no ato wo ba ya like share na efa comment eto message no say question bisa contribution fato submission fato ni nyina be kenkan e de amount ba me pese emanfo musa questions ni bi ma me na me ho kire me Papa, ya nhwe marriage no. Ya eno amu ne ya bobọ koyo. Na emanfo ade ba ko pa aye ntinyu ahyew. Eda abonten. Na obia etwe ho dawre. Eye se awade specifically nyame ka se yanware ba ko, yanware mienu, yanware nnan, yanware num anase tesen. Onse nyankopon wonhyira eduru ba bia saa semu se koye chinyegye na koye eniema bebreba me hu se yakomaden because the Bible say Bible na kura from Genesis to Revelation eni ba bia nyankopon ka say on say Genesis to Revelation on say tio anaba ko yemfa Namenim na yensua nimdie mfi nyame mu enie awurade nyankopon no what did you all ask? Okay. Now the way you be all year for a purpose. What say? Infitiasiano. Obo berema. Wa mom merema. Berema.
baako ye fe ne de ben Adam. Okay. Owie ye no obo oba. Wa mo emma. And our friend Eve. And our friend de ben Eve. Okay. And our car say Genesis chapter 2 verse 24. And we say ye nti oberema beja ni na eja de ne ho akobata ne yere ne yere no ne yere baako nya ne yere no enti the moment ya obi betna saasi we so no obebo no homodin se saa hihye ye wei obepu so no obegyina Nyankopon atemu na Awurade fa ne ho nche no da Namenim o saa de we ho di so obegyina baabi di nimdi ahodo nyansa ahodo suahuna ahodo na kono na tenka ontumi nche so na wonsuro nyame ka kire ye se aware ye mienu aware ye miensa se firi asumbe mu no eye bone na natemu so afiri se Onyankopon obo ba baako ne perema baako. Papa obi se mimisa wo se David Solomon Abraham ya samo mo Abraham ware Sarah ana awo a ementi Sarah efa na fna edene ma Abraham me boacho wasa no wi Abraham papa me kwamani okay nka ofa na maako ani yanke ya hu mu yi sa edian fa Abraham de no Abraham no na ne yere yese baako period Abraham yere yese baako enti baba se enti Abraham yere ya baako de any obi the question bi aba me bisa ma no wo kana na ode bae wo se enti ebeye se ye be ware ne afa mpana dan se ye be ware mienu ana obi a obe wale se wo kofa mpana no wo yedwamanfo wo punya me hye ye so se me nso me ye Abraham de ni bi na no oba bi aware enu nti na ye mo enu nti na Abraham no wonyame ankata ne bone so enye enfie mu mfie ni o okay me ne wote ha ye de ben ka ho asem onyame ni mu de no enye nti onyame ankata so eye bone eti empo saa baba wa no eye hega wona ne ba Ishmael de na to wo mu wonyankopon ba mu no wo ma Abraham epamo saa baba wa ne ba nse onfiri nyankopon wo de bone ne de entena ba be ka ho to onyame ama saa ba no kura ntena ne nchen wona ne ba ni nyina wow eti ya ka Abraham yire ne wan Sarah tiawa de okoye ne bone onyame so da ne bone ne de bayi edi ema ye nyina ye hunu nti so obi se obegwa akowale akotwempena onyame no me be kono so papa asem wei ya asem a manfo de defend ne ma bebre ana asem ne se David Nyankopon tu nanum tuo eka chen say David you are a man after my own heart. Oh good asem we mu du Nyankopon na ka che David okay enti eduru baabi ama David ekofa na koa eyere osra ni panyin no ofa na yere Uria eyere na ofa no asemu apie firi Nyankopon anum ne se makwa David ankabe yempo ana wopo ba kabisa me Awurade ai emanfo se wene nko akese ankabisa wope biemu a ankabisa me Awurade ai wonim die ndia if you say David aware na wo call yen David ankasa na aware no all the make sure we there was a problem in David aware okay also aware Saul ba David ni nyame nkomodie na aware na ankoso ba Saul de ne ba okon ye na Saul de ne ba ye de be ema no enti meaning say aware na wo no
connection da nyankopon any David ntemo no na wawie mu no emfa ana nipa agi se yenti nyame agi atum no wodi so enti asam na nyame busa David no se ya ware na wo pe a busa me na me mfa ma wo na won kan kire ne se David nkofa ma baba obusa ne se sa ware na pa David so wasi sanko wo pe oba bie mu mpa nka busa me yes se wo pe oba meaning se David wo ko wale se ya ware na wo pa and busa me na grade because when nyame enkan che David nkotwe mpana is asam na no wo ka che David no na nye oba fofura David ikopɛ na asem na wo kase David say ka wo pese wo ware abusa me twere da wo e wo mini ana manfo nso afa ne se se wo pe bi kuro bi kura afa na kan wo yere ho a anka busa me awurade it means that awurade fo aso se obema David bi aka ho me jira ka no kuro we ya chow e wo reality na minim program se wonim na nyamemfo aso da se David nkofo oba afoforo nka ne yere ho nyamemfo aso na ne boni ya wo ye no e na wo ka nanim se ka ware because onyankopon ade a wo nim ya ware wonyame nim mpratwe wonyame de wonim ya ware pesi ne hu oba ne bema de wonim ya ware enti nyame mfa ne ho kofore niam ya mpratwe baba enti se ye boni dia wonyame ka se tia se wo a wo de wo ye boni ti o ka David boni ka na nim che David say why you mistake oh boni a why you enti emanfo bi hu ne se part of doctrine ena akoye chenchenchen na asofo eye nhyehyeye be favor ma se be ya be ma be fo ba ko in terms of ejapade echem enti bi mu kura hu ne se oba a won pene mani kunu mfa obi nka no bi o sa ba na enibrefo menim se wote sa explanations we eni nkyerechire we mu nso koso we oh matibi mahu bi obi kura ka bi ama mehu experience of a church ama me obi ba me ho be kan solid a e wo kotokuro mu kwanso se de o kan ho asem kakra kire no aware na ye ware 3-4 e wa so de nim be ma wore me kire wow ba sansam no mo ka no boni sunsum na awi asasofo no ana boni e wo ya akono ni wo mu ye because sofo no wo boa nyame mfre no wono na akono adru se aburo ne yire so eno nti wo fa bebrebe aka ho no wanya nipa di nachi edi se wa moa antwe mo adwena nsi sa na ada we a eye boni a David ye nyame ka ho asem na uche adi tu nchiri mafo hwe sa abra na David kom hwe niema to no nyame man akwan ma boni wura David fie gu na nimu ase obi wakum giant na ono ne ba amana dwane kotna ewurem nyame ma ne ba fa enkyere se ade a wa ya ne michiri se mi di obi me chiri ya sa Facebook Sompa FM me pa cho wo ba nhwe ne kwa na fa message to mam busa question ni bi na me musa ma wo ma for question ba na ma bisa ma wo no entu su bisa bi na me musa ma wo eno boa ma nkomo no ye de pa enti ya busa bi na me musa ma wo papa obi edi a wo bisa ne se wo se nansen difo bi asori wo kroyi mu o my Ghana mu your friend no difo kwabnesi amampacho se watenenka matini din ajagoraja movement me ka ajagoraja ne dia abogu na ono so tena afidie kase bi so ma explanations bi se in spirituality yakọ hunhun mu a obi wo ho no mu a se oba ne yemu emma ebi omu nyina ye ayarefo ana se bi wo ho a ne yemu ma no omu nyina no ebi a omu ye no me de akes omu ye no me ma enti se wo ye bema na ukofa oba ba ko se wonu oba ba ko na etena na ukofa ebi oba ne yamu ma ya dome wo mo a it means that wo be ma no wo ma wo be wo mo wasase su nyina de akes enti wo
wunya botaye bia wo anase wunya depa bia wo in terms of a ma enti hu be hia se wo be fa oba we na wo no afa we na papa ensere ye serious o me ni say serious pa odifo na kasa awade me woman na ji mu asem me waka ana wa interpret the about reality waka sunsun mu asem yes because asem na odifo na kan ye no ono ankasa me kase o say ye hunhun mu de be yes so the word o ka hunhun mu asem na ankasa ma na feeli because odifo no uboko na wonim de wo ka no Namenim Namenim because wonim ye wo hunhun ye wo sunsun okay ene ye wo hunam mu okay asem na odifo na e ka no what a major way so wakasa ye hunhun asem a metimeta radio so akasa odifo no wa fail wo asem woka wonim de woka because ye kasa hunhun asem a we are talking about God and his kingdom hunhun eye nyankopon ne na hinie ani eniema wo heaven ene ye friend hunhun because onyame ye hunhun okay what a major way ye kasa sunsum ye onipa kram ndina wo to no sunsum what a major way enti sunsum ye onipa ne kram de ben asem okay ene ye wo honam nu ti na me no ye ti honam yi okay enti this is the realm say ya me to ho ma brabo what a major way and so odifo be ka asem Sompa na wo say o ka hunhun mu de ben asem na efa sunsum ho asem a odifo na ka so wa faili wow yes totally because because unim sa wo ka sunsun masem a wo ka obi so ho asem enko kan se me ka masem mi ame papa koku bofo okwantwi e kan asem bi na asem no kan ye no papa mebo tape na watie ni din waka de fa awade ho enti me bo tape na ka me answer aja graduate de na bu asem o de to no so na me bo tape no de enti na asem na wo ka no wo utie ni sunsun no okra bia obani mo oba o utie mi wo ya bone a etena wo mogyan e wo sunsun wo ya bone a bone no tena wo mogyan okay enti yen wanti boni bia wo ba bia ye no edane boni suit na ni mogya mu a owo ne ba e ba betom ni mogya ni ma akura na form no wo di mogya na be form that's right enti definitely sa boni sunu be ba be wura sa akura ni papa yentire koku wofo asem o ka fa awade ho yenko ye wia na mato ama abusuafo ka osofo kura woni right se o kan wale ho asem bible mba bi ani ko se asofo na awale ye je sofo bi ani right asore ba ye no mu yisu nyansa de gege niam bi boso sebe ye o menye nipa di wo so ono oba te wo na hu wo sika wutimi fa bi kɔ ne maame ne papa ko ye ho ade you don't need a pastor asore ene ye mra yenye die sei ye na da nipa sei ena ma o man ni ma ye den ena ma atwaman ko so churches ka ho ene nipa e bobo ne mbrabo ko asore church is the problem of the country now papa minim asem ni nie ona na yadwen on say na asem na wo ka no so o kan specific ya what am I saying church is not the problem but some churches has become the problem okay what am I saying and some some churches okay because so bi wo ho a enye de nyankopon kan rarities ya wo kan what am I saying ye program ya wakofa ba ye and na wo mo de boa wo members and to all members ni nya de be problems okay what am I saying okay but there was some churches who are now they are in the rarities so mo boa nya etre ni pe nya me de be ekwan and they are building the country okay because so woman na fa no kra na mewura mu a nka niema ye hu nke be hu dia bro so kra wow and who can say ya the church maybe are some churches be okay and say be a wo aso ya na be the wu ya no hu say a be problem for the nation and they you betima kan say but there are some churches do what God has sent them and they are really doing idea
churches society enti one can say churches ni bi no e na ma adwaman e koso also what kind of adwaman o ka say churches ni bi na ma boni koso yes because and the churches also no na kan wari adwaman emphasizing the adwaman churches bi no no ayira o nji ya because we share papa church ni bi na say o na chere the type of marriage o mo pe o yes wa sorry ho ubeye buffet ubeye wey enti boys ni timania sa dia wonya bia no adi no ada mo fan chame I don't know what can say on the some churches ni bi ayila no kore no na ma adwaman and is also ni say the adwaman mpamuda yes a hodie yes asoli bia what to no kore wa ware ho ato atwene no adwaman mo tena asoli ni emlante ni magba wagu a white wedding afi no koto siu ye ni white wedding wo ho okoto wedding gown white wedding ye fa for dia ye ni bibi bia be fe no white wedding enipa na create abeto abrabom etu ni nyame ho ni nyame adwena we be wia onipa ni mje ni be wia na wo fi nyame kwan so akasema ne ba kopɛ na no mienu abɔ enche meba wo nkyɛn wa abɔnten ho na mama akwanya na wo so wafrɛ na abadwumadi ne so numbers amede bedi dwuma no twere na fato o mame eduru sɛ bibie tum a na wafrɛ na abadwumadi ne so number no 0543 989 another 989 0543 989 another 989 and 0247 989 another 989 0247 989 another 989 three numbers ni mienu fatu o mame eduru se meka se mi bia homa na tum na wabam na yedi nkomo papa ye wie me de mi wie me de de mi wie ni se e was say apart from Bible no eka say apart from adwamamo say sa na ye nyina ya te no hwe ntimi ntete awade mu e wo ho sa on say aware na nkasa no what me me ba jo munya butro me se meka se ma bi atum restaurant yes am kan aware na nkasa no say de wo kan no adwamamo uti mi o say wan ka say adwamamo ntiti mi adwamamo no kura no go say se wo pa what a make it na just aware nkasa wo ho no ye ni bibia la etimi aware die nyame aka bom papa na asem no na nyankopon aye de ben aka bom mami ya wo bo eku eme ebro awade mu bro anekun no saa na report we ba ye nyina ache ebeto dwa yes enti papa ye bome ewa awade mu ye se adwamammo enupo opa safa enti mentenam on say na me ka so ye ka sa aware no se die nyame aka bom na utie mi na saa ebro ntimi tete aware ba papa nyame ka bom bonsam bewura mu daa wo wo se mo nyame ka bom wia kesi na ehu tie nyame ka bom wo nyankopon wo ni 2 million so se na bonsam ntia die nyame adwon no wala me kira wi na se onipa no ntina aware nya ade a eye nkura ade aware nya ade obi aso ya no wo kobie papa ba ntina de wo kwa aware no sinto ho mo ntina de wo kwa aware asofo hwe ase o asofo hwe ase na asoba tio asofo wo hwe ase no sofo wo hwe ase no wo na connection da woni nyame ntem no tio connection da woni nyame ntem no abreki o se problem nipa ye face nyane se papa David hwe ase o connection da woni nyame ntem no abreki the moment your connection da woni nyame ntem no ebe breki no wona me kire wi na problem about say you urade dia ane wa ahwe ne bo bibi amo na me asem no ahwe bo tie urade asem no enti na ba dia o enti na nipa ye bibi a ye nko hwehwe de wo bo ade ne se no ye na ade fa ye Apostle Solomon Boache Mind of Christ Pentecostal Ministry so panyin o de ko Sunyani ahimfie na Sunyani ahimfie junction ho no mo abonse o de kwa sufu no
Your signboard is one kakraka. And Apostle Asafo Ewo. Me bacha 0543 989 989 0543 989 989 and 0247 989 989. Baby a woman atum frɛ na de papa encheche no na ekwoso no. Bacha oba mo akoma nko from wate. Nanya abotre 0247 989 989 0543989989. Hello. Hello. Me pacho, good afternoon. Good afternoon. Udin baby akasa free. Pacho from Rafiu, me kasa fit tepa abuisias. Me pacho ye ni nkomo. Ene so for wakasa. Enu ti na ye antendo do na ye. E kana to so ma iliska. Yensu ye nyina kwa so le be Bible so kasa ti do mambo. That's what we start doing. In this of one of no Nyame. Amen pa. Yeah, that's it. 0543 989 989. Line about open the edge, man. Okay, we shall see you active. Hello. Yeah, papa, but you're in Como. Pacho, me kasa fit the Subius, friend Kennedy. Okay, boss. Pacho, person this also for say, awadia sofusha so no. Eye anase enye, anase sofusha awadia so a enema awade ni ya na. Sompa FM. Me pacho, me ma papa ya no, me ba papa treto. Questions in there baba bebre. Really treto ni na to. Enya sam ketwa light na yeshi. Nya botre. Hello. Hello, Asabee. Yes, boss. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Wuni me yanko Udi. Sorry, Kedi me. Kedi kasa. Me question is it. O say na papa kasa no say aware de enye jano agitum na sofo de o de wa Namenim. Namenim. Atuma wake. We because say o kwa wale na even say be ba no side no. Papa agitum. No ma me yintuma. No papa kasa u de majetu na sinti u bit ma be na o ma me so si china me yintuma. Me yintuma. Eno etimi wie player na say enwie pay. Fantastic question. My men for before from ha. Me bacho hello. Good afternoon, sir. Sir. Udin baby akasa free. Ajo mo ni me basa ni kasa dikuka. Yanko boss. Ani ko me chem ka fu ina na cho so fa. Oshigan. Amen. But the the stuff which the banu ni e boni oye ni bi yawa. Utimi gaya na utimi ngai. Case ne hu se wa wani tua se ye hunu mpentoa modi. My men for before. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Me bacho din baby akasa free. Idede na na kwajo adima na me kasa free ya mi taroso. Nana ye ni nkomo e. Ata no so for kind and crepa. Onya mi sure so for pa yi. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye. Kiss me hu papa. Ani tua. Uko hospital yes so yiri na hu ntentoa mo. Hello. hello. Yes sir. Good afternoon. Pacho, what the saying? Nyame adom na so Na ho ya pa Pacho from Abdullah Jesus. Okay. Pacho me kasa free abisi Sunyani. Boss ye ni nkomo. The person be say. For cafe, one batna, and Penamunase, one and our money, now, who put my men, Papa Naya, and what they are. I won't want one in for us and young couple in Wansam. If I don't know, not I was here just about no call about for Frana, and now I am for Fantastic question. Because I think young couple in but I did, but my men, Papa no Tana, in Wansam. Fantastic question. Yeah. Okay. Papa unim dia no questions na you know course on me fasi 210 pepe make aso. Enya sa questions no grant me nya no. Na time na so. Time no so ye wo kosi 215 pe. Okay. Yeah, sorry, ma memfo bi wa ha. Hello. Hello. Yes, Abacho, good afternoon. Afternoon. Me Abacho di ba bi akasa free.
Pato me free as fufu and if you hear on your friend me promise. Boss me pato ni komo why? Pato nyame shira sofo. Amen. Pato the American say our yana papa kan ho asem no. Meka say ni pakura wojina ho oji our yama so anu so ahia pa. Okay. What they say because of no one thing to krema na say Nyankopon gin ntuma. The oye ni nyina oye ni kwa. Okay. What they say? Okay. All say what the kanka bibi say oba no ebia wo asori bi mu na oba ni ba wo say oba no obo ni Sompa e no hwe say oba no awoye no kom no ayanu kre say bema oba wore no ayanu kre so nko wore bema na mpa na say ayanu kre. What they say? Enti awoye bi o ebia me hu oba bi ebia unam ebia akono nti mi hu oba no pe na mi say okay no mi ko ko wore say oba no. What they say? Ba na nyame mu ana secondly ebia oba ebia o sika ti mi koko worin o de ase anu na ebe ma anu na ebia wo jai ni nyama be pre ba aworiam me da se because abi o ka sembi adam bai no adam oba anyi na adam warrior anya if yakopo bo adam ana obo if o de ase enti awade bebre wo mfo aso medase mame no obi foforo enkasa case ne hu Sompa FM also rest phone lines ba ko pe na ya tisa. Hello, good afternoon boss me ba to di ba bi akasa free me fa to me di Susie me kasa free agency dancing Susie ye ni nkomo sofo junction so na akasa free yenko me fa show you ye da Nyankopon asipa se ene de dwe wa ma yesa fa on me before so ni ahinta se me edi entre ma. In fact the also for can no pray asem we it me be pie ejama akonkofo bebre nya understanding because I'm sure say interase bebre nchi ase na de be sa also for say Nyankopon hwira no pa ma mo wo nyina amen na kuma 20 emu ya kana asema mama 210 abo enti mi nya course me fa ho I had the pressure wa how this our castle baby asem na si bia was here abaso questions na ba here me say champion na sem ba ko kan ya trend se na sem bia na owu ye ni nyina chi e da so trend ye so ani mu a dia me kai pa no minim se friend no Abdullah say Abdullah o say me busa question bi yeah efa say ya twempena me ni nipa na wo me kwa akoye ne ho ade e ma papa kire mu a say bi wo no de nyanya me na aka bom enti wo say eba ne sa me nyai wo ba na me ne na wo na say e de na menye enti kire ye de yenye I say yenya akotomu awie no wonya to mawi me ka ho e na wa ko wa enti de wo pese we ne say aka bo mawi honam fem okay enti amane ne wo haw bi e wa aware ne ho no obe face okay consequence it is aware no okay amane ne wo haw ne ya no mpinto ne yi nyina no e ye wo boni a wo sha ase okay etu boni a wo sha ase e na wa sha ase etu ahụ ka wa asase so wa sha ase etu ahụ ka de e wa asase so okay etu de wo fam ne asase so akatua okay afa na wo be ko Nyankopon ho akwaje ho atemu wow etu wa kono na wantima fa nyame Papa sa ye hu ne say if we are able na ye ko ne ye ko dia ware na rest sanka ya ye the sense the needful ana meka no enipa famu ne de ma ye de ban maka mo hwan de abom ba de wo hihya ware na also wo hwese asumdue odo entiase enhila ayonkofa na wo de to aware mu no eyi Nyankopon no wo na mechira wo on fa mamo Namenim if you say e kwan na mo go fa so no mo de boni etia wo ni Nyankopon Namenim ana mo de mo de akoma me ne papa de ono no wo fa o ma me papa hira ware so a enhila na benya o mo go se sika bro o mo go se asumdue bro o mo go se ahoto bro
enti omo de so mbeje asede no say no na so ba no fa be ma na chi a o ba no ma me ne papa na kwese omo be siesie no anya ne ba mo na mom de odi asumdue no de odi de be asumdue no ba no ahoto no ba no ayonkofa no ba no odo no ba no ensira no ba no uhu nansa wanye poni atia no wow papa second question was it papa na support ana ma me ne kwaji aware o se ye kwa kwaji aware na wade na ye kwa kwaji no e bia na one side ati ase the other side enti ase it can be papa na ati ase ma me na enti ase na say ma me ati ase papa enti ase on say but me fan in general enti e ba na sa wade no etumi yetumi kwaji e ma ni ye on say aware na nkasa no die si ne so ye papa okay aware Dina God is a father. Okay. Enti aware bia no. Banko ntumi nyina ho nkase. Meji aware. Papa na wu kura na yakopa papa nim echikafo. Ene ewo ho. Yes. Enti ya wrong thing na ekoso wa. Ma me no yes what they me trying to mess me bo ba ya na benjima de. Waje enti sa aware no wonya be kwan a wode ma papa anya de ben. Amen. Enti papa chitaya wa aware no emeka wo aware awoko no ho da. Wow. And don't think that Papa do Timmy in the Papa Sana was soon sound so. It was soon sound so. Papa and Yawa dear Papa and Yawa Riana. It was soon sound so. Cassia pa. Wow. If it's a one that you see so. I didn't panic by it. What was the one inside? Sompa FM. What a major way. The same fast as the Papa no crowd a baby soon be coso. And maybe a 1 penny. What a major way. Eno kwano empire boni niema betu mama awurade nsa bem se nyame na e ka boma papa no bepene ne din e de apostle Solomon Boache papa question no ebiem ho na e de ahia was it marriage was it say bia wo yire a bibia ntima nya na wona man say eno de se wa ansa wo se ana wo se wo sofo e hira aware so a ena eye aware ana oh ene ye kan eno so wo sha ase kura se wo kan me kan do sofo de aware no so sofo ene nye sofo be ni sha aware so se wo nye sofo a ofiri nyankopon na nyame ansoma no na wo ba be gina wa aware hu hira wo de nom ya to aware no so yes eno ano no me da say Apostle Solomon Boache Mind of Christ nyame adwen Mind of Christ Pentecostal Ministry ena ote yenka no ukọ Sunyani ahimfie no Johnson so papa se hwa bia na kana blocks na hono mo okay papa yam for personal number ntudwa na obi person anu die nkomo a onu ni nkomo yenya do ba fidie so a de ubenya free so mfa so abenya na obi person anu di nkomo onu ni nkomo me nko anam che free time e ofia obi ani ho efia papa efia res me kwa me kwa nam timi do obi ba fia amenye kapre efia ha me nko a enti mo baba akonzo amabie so we Asabee me no Sunyani Asabee me no Asabee papa fa number ni ntija okay number no is 0262 96 23 me number papa ye mo su biem 0262 96 23 we Apostle Solomon Boache ne number na ye de atu edwa no nti wo person ni di nkomo bia free sabre ya papa e wo time limit ba bia edura obi mfrɛ in fact e free no nkronko ana jo no say your numbers no wo de obefrɛ ba wo say yen ne jumadi no okay na wo say best check o friend so na ya mfa inya abotre e befrɛ okay Apostle ena otene nka no nyame enso Apostle me da ase se meto sa frɛ wo ba dumadi ni e Namenim me da wase ya fast na nyame nyankopɔn na nyame sin hira wo amen ba me no mo mpa okay ani monyam ni aseda aye wasafo urade dia de wo de kyerɛ wo ma Sunyani ne pono ahafo Namenim Namenim ye wo ma atie ma wonya ho nkonkran ho den na won fa nya adwuma se de be obede be so wani na won kra anya yelaba e wo wanye ndi ni hira wo ma atie ye ne hira Sompa FM ene Sompa TV wo Yesu Kristo di ho amen
abaso me da si pi nyame nya okese pa medin ene Asabee ma Asabee ani medin nyame adom ochina yenhia wa afidie so bra abo donko adi kosi se ebebo no mienu apawosema no aduonu ewo fia ha na nyame adom achina me shokew ewo life achina nkomo a medi ni fia ha no ho sikaduro wom bibia bi wom achina no enkomo no fantastic enti nyame adom achina ne minhia ewo efia ha na yeni enkomo papa emfa emaw enti odi a wo be nyina se achina ano awia ni nya boy donko ne boy akan no aka che obi se fafide ne to ya krom ha ya yo krom ha ya sikaduro sem me se ye ka bia wan hwe ya beka se entesa enso na ewo ho enti odi atena ase din na etwen me sabre mu de ebra na so say mene the apostles continuation prophetess Millicent Mensa Abram pa ebetena se assembly si nkwabe north na chese ye de onyankrompo anum asem kroje abraw ewo efia ha enti odi awo ye nyina ne se oba na